Wala na say de ka awang ya ang salam nga awang na jay dem. Tanda pu awang ba news me ENBU lan kaya Mia 6 p.m. wang yang tini dungoy se total shutdown walak se ip ane public new halan tini au heo jingyang me kusi me yekem lak se ibu ane o ENBU lan ne phabu hato man notice ne meng bulan ne kemok lak se ibu ngau hato jay dem na tuan pai en lo lan ne ENBU lan de ibu ngau hato tini wot hen lak cheng ma iman ne wot hen pa se yang request ne meng pai bu last iman ne ibu ngunang Iman ibua ngai ni center government ala bailak hayang boy FND ching ne ngawanda ane alamli development cheng me iwanda hango iman yi ibu ne meng ma ENPU MLA landa 20 MLA landa hango emeng ta phase ENPU MLA landa ibu ngaw moilan asai da da ngaw pong atamnang Ano yelak pa tuman bay, tini ibu election cheng ma i Taiwanda tuman bay Congress candidate S pangmaran chamra i de Nagaland Chief Election Commissioner i kaya ching ha may disqualified yiling buwada ngaw chay demnang ato hang na ima PGP hay RSS lan sayang tini ibu korma ima ne India me One Nation One Religion hado kipu lang nakacha se au ngaw ma nyan yang pa bu jing ne PGP lan ne sepong maran Congress candidate i tang me FIR pa bu kamlan pa bu jing ne ching ha may Chief Election Commissioner kaya disqualified yiling bu hado nginang ano yilak pa yim chong tribal council Iman kaya tini ibu Lok Sabha election me participant na ne yimeng laksi ibu cheng me iman ne ngokam ayong tembu hadaw ki nginang iman ne tini ibu FND cheng me i Taiwanda ano ENPU area ne abstain ne meng bu cheng me tini wot au hiu yip halak daw kay yim chong kadalan yuy kem ngoya boy au hiu wot yip halak cheng ne sa iman ne strictly iman ne lingbu ane ngau bu ngau akamba news me chaye temna Tena po news hato malak nang tawa naman de request na meng po ngawa tawa Konyak ngaw ma news pawan dan naman sa soma yawang yingo bang uklak to kay amang wan pao sa to ngaw chay nam nang